I dalje je 10 stepeni, čitavog jutra nepromenjena temperatura, ali malo slabije košava, sada duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Evo snimka požara sa Tošinog bunara. Na neki aranđelovski mamurluk. Otprilike kad pogledate na nomenklaturu beogradskog i srpskog novinarstva, sve što je valjano i sve što je ovog trenutka značajno, sve je bilo ovde. Značajan period, manji period. Rodilo se ovde ili formiralo ovde, ali tako da je Studio B manju starost, recimo, jednako tako muzeološki vredno blago i ateljeja 212 i Jugoslavijsko-dramskog i ostali pozorišta. A naročito Srpsko narodno pozorište koje je svakako najznačajnije pozorište kod nas, zato što je iz njega, upravo iz Novog Sada, nastalo i ovo beogradsko, a nećete verovati kao Jovan, dakle, utamničen u Bugarskoj već nekoliko dana po opet nekoj... Da, to je potpuno palo u zasenak. Da, jeste. Ali ajde... Jutros oko 5 požar na prvom spratu u stanu u ulici Sremskih Odreda na Tošinom bunaru. Srećom bez žrtava, ali... Jutarnji program na Studiju B među evropskim gradovima, grad koji se najčešće pominje kao najsličniji Beogradu, grad u kojem živi mnogo naših sunarodnika i grad koji je posle Beograda možda i najznačajniji za srpsku istoriju u posljednjih 2 ili 3 veka, jeste Beč. I danas mnogo naših, rekao smo, živi tamo, ali ono što je zajednička prošlost, a to je 150 godina Srpske crkvene opštine u Beču, je opredelilo činjenicu da je zapravo sam državni i crkveni vrh Srbije, ali sa druge strane i Austrije, učestvovao u ovom značajnom jubileju. Sa mnom u studiju su dva čoveka koji su koliko za samo funkcionisanje crkvene opštine, toliko zaslužni za to da ostane pisani trag među ostalima o ovom značajnom jubileju. Ali imaju njihove papire, odnosno pasoše. Jel može da se povuče paralela između vremena o kojem je prvi pisao Crnjanski, recimo, kada je bila ista dilema biti Austrijanac ili biti Srbin, odnosno Austrougar ili Srbin? Koliko je vreme današnje slično tom vremenu koje i tekako vi i vaše kolege... Jeste, zbog poreza koji plaćaju i tako da mnogi napuštaju njihovu crkvu i u crkvi im ostaju prazne. I tako nam je bečki kardinal Šembrun obećao jednu crkvu u blizini ove današnje kapele u 17. kvartu. I to će biti isto tako jedna prilično velika crkva, četvrta. Na izložbi povodom 150 godina Srpske crkvene opštine u Beču, a starija je mnogo i crkva i priča o Srbima u Beču, bili su predsjednici obeju država, bio je naš patrijarh Irinej, bilo je bezbroj zvanica od uticaja i onda sada imamo i knjigu koja će večeras u 7:30 biti predstavljena u konaku knjeginje Ljubice. Recite nam nešto više o knjizi, profesore. Kako ste je radili, ko je sve učestvovao u njenom stvaranju i šta obrađuje? Pa knjiga je, kao što njen naziv govori, u stvari jedan prikaz istorije. Dakle, u konaku knjeginje Ljubice ulaz je slobodan i otvoren. Možete večeras prisustvovati promociji. Hoću samo za kraj, profesore, vas da pitam, pošto se ovo smatra, dakle, taj period kada su Srbi tu carstvujušću Vijenu upoznavali i u njoj živeli jednim od najmarkantnijih momenata u našoj, uslovno rečeno, novijoj istoriji. Koliko vam je bio profesionalni izazov da radite ovu knjigu? Podešavanje je do 2 sata, jutarnji još samo 10 minuta. Peđe, dobar dan. Dobar dan, Sanjice. Šta se radi kod vas? O čemu pričate? Mi pokušavamo da malo ovaj zaista tmuran, kišni i hladan dan malo poboljšamo svim našim slušalcima raspoloženje, da pričamo o upravo završenom 3. po redu internacionalnom reggae festivalu, upravo završenom u... Šta je najvažnije? Imam pitanje za Nebojšu. Jesi tu? Pa nije novac, sigurno. Nedostaje osim i 50% jutros. Da, nego... Od planirana 4,2 uključenja, jer stala kiša konačno? Evo, konačno je onako počelo lepo da pada. I onda uvek des okrenete na šalu. Da, dobro. Jao, kako si pokisao. Pa ništa, nećemo te onda dugo... Ne, ovo je samo scenski nastup, inače, naravno, odmah s garderobe tu suva. Ovo je samo da gledalac kaže, jao, vidi ga jadan. Jadan. A gde si ti to? Jesi ti u Nemanjinoj? Pa tu smo blizu. Ugao. Na sastanku u Sekretarijatu za zdravstvo dogovoreno je da se od 1. decembra u sistem pedijatrijskih dežurstava uključe i pedijatrijska odeljenja kliničko-bolničkih centara. To će biti samo jedna od tema koju ćete moći da ispratite i o kojoj ćete moći više da saznate u Beogradu Dobro jutro plus. Ali prvo idemo na nacionalnu frekvenciju.